Bakunzi ba BNN TV show, tubanje kubasuhuza, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko bisanzwe rero, nubona aka kanyugunyugu ujye umenya ko ubonye BNN TV show. Turabasuhuza rero, turabasuhuza, mugira amahoro. Amahoro niyo ndamukanyo, amahoro niyo ntero, amahoro niyo nyikirizo ku banyarwanda aho bari hose. Ndabasuhuza rero abari mu Rwanda, Afurika, Asia, Australia, Europe n'ahandi. By'umwihariko abari Amerika, turabakunda cyane, gusa si uko n'abandi tubanzi. Twagiye tubazanira byinshi hano kuri BNN TV show. Uyu mwanya rero tubazaniye inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru iteye intimba mu mitima ya benshi, by'umwihariko ku bakunzi ba muzika cyangwa se ba industry nyarwanda. Ngira ngo rero tutabatindiye, reka dukomeze. Wowe uri kumva iyi nkuru cyangwa se ushaka kuyikomeza, kora subscribe, share, comment n'ibindi biradufasha. Ngira ngo rero wagiye wumva umuhanzi cyangwa se umusitari w'umunyarwanda bita Ivan Buravan, cyangwa se mu rurimi rw'igisirimu umwite Ivan Buravan. Ni umuhanzi nyarwanda rero, umusitari nyarwanda ndetse no ku isi yose. Ubu tuvugana rero uyu muntu ntakiri mu mubiri, yavuye mu isi y'abazima, yakuwe mu mubiri. Ese byagenze bite? Yavuye mu mubiri ryari? Yawukuwemo n'iki? Ese afite ubuhe bwenegihugu? Yavutse ryari? Yavuye mu isi y'abazima ryari? Yari abayeho ate? Ese ni ingaragu? Arubatse? Ibyo byose ntubyibaze ngo bigutere amatsiko cyangwa wumve ko bidashoboka kuba wabimenya. Tukubereye hano rero kugira ngo byose ubimenye. Uyu muntu yazize iki? Ese yari arwaye? Yazize impanuka se? Mana yanjye, mbere ko dukomeza ndabanza